uburyo bw'inzoga nyango ko tumaze kuvuga ko byahagaritswe bitemewe birimo bimenwa mu nzoga zahagaritswe rero hari n'izinyamahanga. Kenya rero yavuze ku cyemezo u Rwanda rwafashe guhagarika inzoga zabo ku isoko ry'u Rwanda. Ngiri gitangazo eshanu zikorerwa muri Kenya KBS uvuga harimo Kenya King Gin, Safari Gin, Avaro, Sweet Berry Potato Spirit na Gilbis Gin. Akavuga inganda zizikora zose zikora muri tangazo. Hanyuma iki kigo cyo muri cya cy'ubuziranenge kikavuga ko inzoga zose zujuje ubuziranenge. Bo kavuga ko izi produits zabo zanyuze mu bipimo byose iziri ku isoko, bakagenzura inganda, bakajya muri za laboratoire mbere yuko byoherezwa mu bindi bihugu, sibyo? Hanyuma KBS yari KBS kandi KBS navuga ko kampani y'abandi iyo nta ivuga ko yapimye urugero rwa alcohol, metanol, ibigendanye na alcohol bindi bishobora kwiremamo za acide, uko bipfunyitse ndetse n'umutekano w'ababinyweye. Ibi byose bo barabipima. Ikanavuga ko itigeze igarukira ku byemezo bya kera, ikavuga ko yongeye gukora ibizamini nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda. Nanone nyuma y'ejo bundi kubihagarika kugira ngo urebe neza ibyo bahagaritse koko ibyo mubishinja nibyo birimo. Barongera bahise batangira kongera mu cyo mu cyongereza bita cyangwa se muri shimi comprehensive review, bongera gusuzuma bareba ibyangombwa by'ubuziranenge bari babahaye, bareba karite yabyo, bareba n'ibiri ku isoko, barongera basubira mu nganda, basubira muri laboratoire. Ndetse hari urwego rwo muri Kenya rwitwa Kenya Association of Manufacturers bavuga ko bakoranye nabo ibiganiro. Ibyo ni ishyirahamwe cyangwa koperative y'abantu bakora inganda ya ba nyir'inganda nose irahabahariye ko mu gihe bakoraga igenzura bongeye kwemeza ko zujuje ibipimo ndetse mu gihe zemerwaga no mu igenzura ryakorewe. Bakavuga ko KBS yakoze inspection cyangwa se igenzura mu nganda zikora izo nzoga kandi gafata fresh sample, ibyo bita fresh sample byari byambere, bakongera kujya kupima muri laboratoire bagasanga ibipimo bisabwa ari byo birimo, bakavuga ko bongeye gusanga izo nzoga zatangitse pass. Hanyuma KBS ivuga ko muri gahunda yo kugenzura isoko mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 yapimye ibinyobwa bisaga 69 byo ku isoko rya Kenya byose bagasanga zuje ibisabwa. KBS gusa ivuga ko yatejeje agaciro icyemezo cya Rwanda FDA kuko ntabo banga ko kubikora mu Rwanda, ahubwo ikasubwa kubisuzuma. Ahubwo ikavuga ko iri kuganira Rwanda FDA n'izindi nzego zo mu karere kugira ngo amenyekane impamvu irihagarikwa kandi haboneke umwanzuro binyuze mu buryo bw'ubukoranire. Ubwo ni diplomasi. Yes. Hano rero harimo ibintu ubwo n'icyazaro metanol cyaza n'uruganda rukora metanol. Isaha iyo ari yo yose rurandika iyibaruka ruvuga ruti muravuga ko ibyo bintu bitujuje ubuziranenge, twebwe mwatwangiriza isoko mpuzamahanga, mwakabaye mutanga itangazo rivuga ko ibi bintu bitemewe iwanyu. ubundi tubona bimenya mukabituba. Igihugu gifite uburenganzira, abaturage ndagira ngo mwumve iki kintu neza, cyo kuvuga ko iki gicuruzwa kitaza ku isoko ryabo, atari uko bavuga ko ibirimo bitujuje ubuziranenge, ahubwo ari uko igihugu gikeneye kurinda abaturage bacyo ko bakonsoma, ahubwo igihugu kivuga kiti ibi muri byo abaturage bacu bakeneye n'imibereho yacu ntabwo birimo. Urugero rwa hafi, amashashi ku isi arakora, ariko mu Rwanda ntitwemera amashashi. Urugero Kanyanga Uganda barayinywa ku mugaragaro, mu Rwanda ntituyemera, n'uyenze arafungwa, abakoze icyaha. Natwe rero izi nzego zari kuvuga ngo zimwe mu nzoga n'ibikoresho bituruka mu mahanga ntabwo tubyemera mu Rwanda kubera impamvu abaturage bacu ntabwo bazi gukontorora uko banywa inzoga. Ibi ni inganda zo mu Rwanda harimo izitujuje ubuziranenge n'abakoze batagira ibyangombwa, dufunze benezo. Izo mu mahanga turazisaba ko zongera kwegera ngo zikava ku isoko zigasubira aho zaturutse
nk'uko ubucuruzi mpuzamahanga bukora. ariko ntufate jiribisi Nicyo ndimo ntekereza. uri kuyisuka ngo niyujuje ubuziranenge. Ntekereza wenda ibihugu byo biba biza Rwanda niyo mpamvu banavuga ngo bafite ubushobozi bwo kuvuga kuri iki, baraza guca mu cyiswe East Africa iy'ubucuruzi zabo, ariko barebe n'ibindi, kuko abaturage kunywa izi nzoga zo bagasinda zikabangiriza ubuzima, ibyo ntawe ubihakana. Byarabaye. Harimo inzoga zipfuye zitagira inganda, harimo inganda zitakoraga uko zabyiyemeje, harimo ariko n'inzoga zirimo navuga ngo zujuje ibisabwa ariko abantu banywa nk'abanywa amata yego cyangwa amazi, noneho bigatuma inzoga ziba ikibazo, kuko dufite abantu bazizengeye kubera kunywa mitsingi na primus. yego ubwo tujya ubona na statement wenda za konyegi na za kiwi N'abandi cyangwa bashobora n'ibindi. kuza kwandika. tutari twabibonye Na Tanzania na- gusa babyanze mu giswahili sinzi tugira ina Romeo Usome. kubise umumararungu se ntataraziringa cyangwa kibimenye basome. Ariko asoma igiswahili ko yasomye ibizamini bya muganga, Yego ibyo da. muri ntuzi ibintu bya vagino swab ni sinasobanuriye ariko ibi bintu biragira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda. Tansiyo ntabwo twemeza ko bigira ubukungu kuko biraza kugenda Oya, kuko ntabwo ubukungu bw'igihugu ni ikintu kinini utabarira mu icupa rimwe ry'inzoga, okay ahubwo wenda bishobora kugira ingaruka ku bwumvikane hagati y'ubucuruzi n'ubundi, kuko niba muvuga ko ibintu byacu bipfuye, niba mukomeje kubyita ibituje ubuziranenge, atari ukuvuga ngo mwabihagaritse ku isoko ryanyu, kuko umuntu afite uburenganzira bwo guhagarika igicuruzwa ku isoko rye, ariko nawe ntabwo yacyangiza muri buriya buryo. ariko atakise igipfuye. Hanyuma abanyiriza inganda bareze guverinoma y'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda ku bijyanye no kuba barateje agaciro ibicuruzwa byabo. Ugira shebuja yakwitaba urwo rukiko akaburana, agatsinda cyangwa agatsindwa, kuko urubanza singenda ruca rutaraburana. Okay mu giswahili batiki Soma ivumbi ritumuke, muve mu nzira ndenda yega kantegere cyane uri kunyarugenge iki ati igiswahili ndakizirika. nibyo navuga bihuti Shirika la viwango Tanzania Tanzania cyabo linapenda kutaarifu wafanyabiashara na umma, linashaka kumenyesha abacuruzi kwa umma na society muri rusange kwa ujumla kuwa imeona tangazo lililotolewa na mamlaka ya chakula na dawa Rwanda, ko yabonye itangazo ryatanzwe nyine n'iki kigo cy'igihugu cya FDA tarehe 5 Agosti 2020, ubwo ni itariki byasohokewe, kuhusu kusimamishwa kwa muda lijanye no guhagarika by'igihe uagizaji na uuzwaji wa baadhi ya bidhaa, kuvuga ngo gutumiza no gucuruza bimwe mu bicuruzwa bidhaa za pombe nchini humo. Ibicuruzwa bijyanye n'inzoga muri icyo gihugu kutoka nchini mbalimbali ikiwemo Tanzania, ziva mu bihugu bitandukanye harimo na Tanzania. TBS inapenda kuhakikisha wafanyabiashara, iki kigo cyabo cy'ubuziranenge kirashaka kumara impungenge abacuruzi na umma na sosiyete yabo kwamba bidhaa zote, ko ibyo bicuruzwa byose za pombe inzoga zilizoredheshwa katika tangazo hilo byashyizwe muri ayo matangazo ambazo zinazalishwa nchini Tanzania, zakorewe mu gihugu cya Tanzania, zimethibitishwa na shirika la viwango Tanzania ko zasuzumwe n'iki kigo cy'igihugu cy'ubuziranenge cya Tanzania kufuatia kudhiki vigezo vya ubora kwa mujibu wa sheria ya Afrika ya Mashariki ya viwango, udhibiti ubora, metodolojia na upimaji. Ahangaha bagaragaza kuba oya nibyo